hermano, hermana, allin hamusqa kaychik kay programación Escuela Sabática Quechua Parlayman. Noqawan tinkunarikullanchiktaq kay lección número 12 ch'aqwarinapaq, yacharinapaq, ichari imaynata Diosninchik noqanchikman yachachiway munanchik tukuy imashta profeciasta kay noqanchik tiemponchispaq allinta noqanchik entiendenapaq Diosmanta mañarikuspa kasun invitayki kuska k'umuykunata mañarikunapaq tata Diosman. Diosnitatay, qayarimunayku qanpaq bendicionnikiwan, hamurikuyku qanman Señor k'umuykuyku, sumaqta k'anchachinaykipaq yuyayniykuta Señor, chantapis palabraykita kicharispa Espíritu Santuyki allinta llank'arinanpaq, entiendenaykupaq Señor, imatachus kay tiempo kawsasqaykupi niyta munawayku qan Señor. Chayman hina Señor umata yuyayta mañarikuyku Jesucristo wawayki sutinpi. Amén. Hermanos, más que lindo Dios paz palabranta noganchik estudiana. Kay lección número 12 niwanchik precursores. Kay semana parlariwarganchik iskay kosamanta. Ichari, primero niwanchik imaynataga Daniel 15 wauqemasiyuq karga, 15 amigusniyuq. Sadrach, Mesach, Abednego. Kay historia chay tiempompi significaduyuq karga. Kay noganchik tiemponchispitaq tata Dios yuyarichiwanchik porque niyta munawanchik yachayta ichari Diospaq palabrampi noganchik descubrispa kasun mayqanchus kasan chay yachay noganchispaq tiemponchispaq. Hinallataq parlawanchis machus kasan kay primeros cristianos. Pikunachus ichari persecuciones, wiskaykunasta tukuy ima pasargangu, tata Diospaq palabranraygu. Imata Dios apamuanchik yachayta kay noganchik tiemponchispi. Yuyarina tiyan munasqa hermano hermana. Y wakin historias Bibliapi qillqasqa chay tiemponpega allin yachayniyuq karga. Allin nisulman profetizasqa karga ichari sumaqta waqaychaspa karga. Kay tiemponchispitaq igual rikuchiway munawanchik imatachus Señor niyta munawanchik noqanchisman kay último tiempopi pay niraq kutimusaqtin. Entonces kay semanaga parlarispa karganchik libro de Daniel. Maychus libro de Daniel capítulo 2 qayari kasan noganchik entiendenapaq profecía historicista nisqata. Kay niyta munan imaynata kay profecía qillqasqa kasqanta libro de Daniel capítulo 2 pi historia respaldan. Ichari imaynata ñawpa tiempopi uyarispa karganchik kay imperio romano, Medo Persia, Babilonia, Grecia, historia chayga. Entonces chay historiaga profeciata sumaqta waqaychallasantaj kay noganchik tiemponchispi. Qayarinapaq invitayki kicharinata maychus kasan kay libro de Daniel capítulo 2. Maypitaq sumaqta willawanchik. Imaynata karga rey ichari kay rey Nabucodonosorqa nin imaynata mosqoyniyuq karqa. Sonqonqa manchay mancharisqa sayarikorqa. Chayrayku tukuy clase adivinos chantapis yatirista payqa waqllaspa karqa niwanchik sumaqta payta willananpaq. Payta sutinchananpaq imachus karqa chay mosqoy. Pero mayk'achus hamusqanku kay yatiris adivinos tukuy ima nisqanku rey willawayku noqaykutaq nisayku. Pero reyqa mana yuyarikorqachu imatachus payqa musqukusqanta. Chayrayku mask'aspa karqa runata pillatapis munasqa hermano pichus sutinchananta musqoyninta. Hinataq chaypiqa maychus karqa arisco niwanchis, ¿sí? Arioqqa runa apaspa karqa ninpita Danielta aparqa porque payqa karqa tata Diospaq wawan karqa pichus atinman payta rikuchinanta mosqoypi imatachus kay rey Nabucodonosor mosqokusqanta. Entonces chayman hinata munasqa wawqimasi nin kay hinata kay versículo y nisani
Nabucodonosorqa sut'ita rikuchin imachus hamuq p'unchaypi kananta. Entonces nin kaypega capítulo 2 versículo 31 nisqa ajinata Danielman. Qanqa reyqa mosqoynikipi rikurqayki may hatun lliphisaqta lantenta. Chay lantenqa mancharinapaq hina karqa. Chay lantenta ñawpaqaykipi sayarisarqa nispa. Hatun may sumaq lliphirisaqta lantenta mosqokuspa karqa. Kay lantenqa sapa cuerponqa, sapa partenqa significaduyuq karqa. Kaypi uyarispa kasun. Versículo 32 capítulo 2 Daniel manta niwanchik. Lantenpaq umanqa qori purumanta karqa. Chantapis nillantaq nin ajinata. Lantenqa umaq qorimanta karqa. Pechonwan wakisninwantaq qolqe metal karqa. Entonces umaqa qorimanta karqa. Kay pechoqa karqa metalmanta. Chantapis nin wisantaq rakhu piernasninkama broncemanta karqa. Chantapis nillawanchiktaq t'ususninqa fierromanta karqa. Chakisninqa kuska fierromanta kuskataq karqa t'urumanta nispa. Entonces kay t'uruwan fierrowan chaki dedusninqa mezclasqa chahrusqa karqa. Kaypitaq munasqa hermanos versículo 34 nin. Chanta qhawasaqllaptiykiraq orqomanta rumi mana pehpa kachamusqanta urmayamurqa. Chaylanteq chakisninpi hap'ispataq chaylantenqa phirekorqa nispa. Hermano, hermana, hatun lante uma watejmanta nisayki qorimanta karqa. Kay pechusninqa karqa nin ichari ima metalmanta, fierromanta. Chantapis wisanqa piernas ninkama karqa broncemanta. Chantanillawanchiktaq t'ususninqa fierromanta karqa. Pero chakisninqa ichari kuska karqa fierromanta, kuskataq karqa t'urumanta karqa. Kay tiempopi noqanchik kay última partepi imaynata rikunchik kay fierro metalta t'uruta iskayninkuqa mana mezclakunkuchu, mana pektukunkuchu. Entonces kaypega nita munawanchik imaynata Jesucristo nin kay tiempopega kanga ichari reinos. Sapa metalqa significarqa reinado. Uhnin astawan kallpayuq ke uhnin. Chayrayku nerqa Danielqa reyqan yachanaykitiyan. Chay qori umaqa kanki. Pero mana reinoyqa eternochu kanga. Chay pechoqa significarqa iskay kallpayuq kanga waq reino. Ajina cambiaspa kanga cada iskay 15 wata reinados. Entonces kay última parte maychus nin ichari ususwan chakiswanqa mezclasqa karqa kuska fierromanta, kuskata t'urumanta. Profeciapi nita munawanchik munasqa hermano, hermana, kayqa ma atikunchu. Siqan kunan hap'iyta munayki metaltawan t'urutawan chayqa ma chaqrukunkuchu. Sapa separanku ichari. Entonces kay último tiempopi kallanqata reinos. Pikunachus tantakuy munanqanku. Reino hinalla kayta munanqanku. Pero lamentablemente ma atenqankuchu. Rikuspa kanchik imaynata kay mundupipis aska reinos tantakuy munanku. Atipakuy munanku, conquistay munanku. Ichari Rusia tukuy ima chay llaqtasqa apangu guerrapi hina maqanakupi kangu munasqa hermano, hermana. Entonces aganakungu. Chayrayku ningi kay último tiempo pega rikuspa kasun. Imaynata incluso runas kasarakuspa kanqanku waq lugarmanta.
tantakuy munaspa, sin embargo, aganakongangu, porque ma atinkuchuy, ugnenga fierro ganin aswan fuerte, aswan kalpayo, ugnenga pisi kalpayo yata. Entonces, chayqa yareyqa noqanchispa kasan. Aswan sumaqta entienden tiyan kay Daniel capítulo 2 porque kaywan qayarispa kanga profecías de Daniel noqanchik allinta entiendenapaq kay último tiempopi imaynata Dios llank'arispa kanga. Hinallataq munasqa hermano hermana ñawpaqman taskirispa rikuspa kanchik adoración imagenta niwanchik lantenta adoranapaq. Maytataq sumaqta Danielqa waqaychaspa karqa kay rey Nabucodonosor sut'inchasqamanta mosqoyninta graciasta gorqa ichari pero ahinati yakusaqtin payqa nerqa allinta niwan Daniel reynoyqa mana eternochu kanqa eterno kananpaqa uqharispa kasaq lantenta gorimanta ruwasaq tukuy waqaychawanqangu adorawanqangu k'umuykamuwanqangu mana pisiyanqachu kay payqa. Entonces nin kay Daniel capítulo 3 gorimanta ruwasqa lantenta yupay chanankupaq tukuy runas chay tiempopi. Entonces kay rey Nabucodonosor mana kallpanta reinadunta payqa pisiyachiyta munarqachu. Hinaraygutaq kaypiqa niwanchik imaynata kimsa wawqimasisin Daniel pata karqa ichari pi Sadrach, Mesach, Abednego. Tukuypis leytaqa cumplinangu karqa, k'umuykukunangu karqa, adoranangu karqa kay qori lantenta. Sin embargo, kay capítulo 13 y 14 niwanchik del Daniel capítulo 3, versículo 13 y 14 nin. Chanta Nabucodonosorqa manchayta phiñakuspa kamacharqa ñawpaqinman pusamunankuta Sadrach, Mesach, Abednegotawan. Paykunata ñawpaqinman pusarichimuspataq tapurirqa. Chegachu qankuna mana yupaychaykichik Dioskunata nitaq qorimanta ruwasqayta chaylantentapis paykunata nerqanku paykunata nerqanku kunanqa pututu waqahtinkama tukuy tokanasta waqaychaychik qankunaqa adoranaykichik tiyan. Chanta kay kinsataq niwanchik ichari waynasqa kuticharqanku. Kaymantaqa mana imatapis parlanachu tiyan. Noqaykuqa yupaychayku chay Diosniykuman salvaqta atiwasqayku nina lauraymanta hornomantaqa tukuy laya sahrata ruwayta yuyasawaqkunata. Chaykunatapis salvawasqaykupuni. Manachu salvaqkunaqa chaypis qanqa rey kayta allin chay manapuni Diosniykita yupaychaykumanchu nitaq pampakama k'umuykuykumanchu qorimanta ruwasqa lantaykita nispa. Paykunaqa neqakusqanku ichari adoranankuta chay lanten qorita. Munasqa hermano kay historiaqa chay tiempopiqa rebeldia kanman imaraykutaq kay kinsaqa es que paykunaqa kay kinsa jovenesqa sumaqta Diosmanta hap'ikuq karqanku yacharqanku paykunaqa pitachu sirpinankuta chayrayku nin aunque horno lauraymanpis noqaykutachu chuqaykuayku pero tata Diosniykuqa salvawasayku nispa chay convicciónwan chay creeywan chay munaywan karqa paykunataqa kay tiempo imata noqanchik hap'isun yachayta noqanchispis probasqas kasun ichari kay tiempoqa ichapis mana lanten qorimanta kanchu pero noqanchayqa tukuy imata lantenta hina sirvispa kasanchik tiemponchikta qorisanchik pero manataq tata Diosman tiempota qosanchikchu estudianapaq Bibliata waturikunapaq runamasinchikta testificanapaq nitaq waqkunaman yachachinapaq Bibliata. Entonces sipi imayapis tiempoyita rechusuygi Diospaq trabajunmanta llank'ayninmanta chayqa entonces lanten tukusan qanpaq munasqa hermano hermana
Satanasqa munan chayta ichari kay tiempopi kay mundupi ofrecewanchik tukuy imata lantenta hina payqa adoranata payta q'umuykunata, pero de cierto yachasun munasqa hermanos kay último tiempo pipis noqanchik ichapis cristianosqa imaynata Pablo tiempompi qatiykachasqas kasun a causa de que hermano tata Dios paqllanninpi kasqaykimanta qanqa kallpachakunayki tiyan tukuy ejemplopi maychus Pablo ichari Santiago, Felipe, Pedro paykunapi noqanchik kallpachakuna tiyan kay último tiempo pega mana noqanchik pillatapis adoranachu. Kay libro de Apocalipsis nillawanchikta imaynata capítulo 13 y 14 niwanchik noqanchikqa pita adorana tiyan chay lantenkunatachu. Libro de Apocalipsis niwanchik adorana tiyan pichus ruwarqa kay cielo kay tierra pichus ruwarqa animalesta pichus sach'asta ruwarqa pichus kay pajaritusta q'umir pampasta ruwaspa karqa intita yakuta pesesta chaykunata ruwaqta noqanchik adorana tiyan chaypi radicasan verdadera adoración y pi entonces ruwarqa chay tatanchik Señor Jesucristo. Tata Dios ruwarqa paylla tiyan poder atiyninchik noqanchikpaqta wawasnin hina adoranata payta. Entonces munasqa hermano yachachillawarqanchikta imaynata waqllasqas kanchik noqanchikqa adoranapaq ichari Señor ninchikta pichus hatun atiyniyuqta kay mundumanta. Kay 15 jóvenes negakorqanku ichari adorayta. Imaraygu paykuna watejmanta nisagi porque songo nukupega causarga pi tata Dios causaspa carga chay munay causaspa carga munaspa hermano hermana entonces kunanga yarayguspa kasun maychus iskay hatun yachay kasan imaynata Antiguo Testamentopi Nuevo Testamento pipis noqanchik reparaspa kanchik primeros cristianos nisqata. Kay primeros cristianos noqanchik tarispa kanchik libro de Hechos, capítulo 12, invitaygi kicharinata kuska. Libro de Hechos, capítulo 12, reparachiwanchik imaynata Santiaguta wancherqanku, Pedro tataq wisk'a cherqanku. Imaraygu munasqa hermano, primeros cristianosqa sumaqta causakuspa karqanku. Primeros cristianosqa Pedro, Santiago, Pablo paykunaqa sumaqta waqaycharqanku Diospaq palabranta. Kay historiapita capítulo 12 libro de Hechos rikuchiwanchik imaynataqa Pedrota hap'iytawan nini Santiagotaqa wañuchirqankuña paytaqa. Sin embargo kunanqa nin versículo 6 Herodesqa orqochimunan kashaqtin chay tuta Pedro iskay soldados chawpipi puñusarqa nin. Iskay cadenaswan watasqa. Preso apasqanku munasqa wawqimasi. Pita Pedrota. Entonces payqa iskay cadenaswan karqa makisninpi chantapis chakisninpi. Nin iskay waq soldadosqa cárcel punkupi qhawasarqanku payqa mana lluqsimunanpaq. Pero sin embargo, kaypiqa milagruta ruwasqa Señor. Nini imaynataqa Señorqa cárcelmanta orqomusqa Pedrota. Pikunachus nini uyarirqanku Pedro wisk'asqa kasqanmanta paykunaqa nin Diosmanta mañapusarqanku. Kayka capítulo 12 versículo nin ajinamanta Pedro cárcelpi wisk'asqa kasaqtin iglesiamanta kaqkuna mana sayk'uspa paypaq Diosmanta mañapusarqanku. Hermanos, kaypi reparanchik masca atiyniyuq kasqanta oraciónqa. Mañarikuyqa aska atiyniyuq kasqa. Chayrayku nin kay oracionesqa chayasqa Señorpaq linkrinkama. Chaypitaq Señor kachamusqa angelta yaykunanpaq nin mayman chay cárcel ukhuman. Pedrota orqomunanpaq. Pedroqa sumaq custodiasqa karqa nin
chay ukupis soldaduswan hawapipis custodiasarqanku, sumaqta haych'asarqanku mana nipi ni maymanta Pedroqa urqunalmanta nitaq lluqsimunalmanta. K'ayantinkama ichari maypichus fiesta de Pascua nisqakama payqa juzgasqa kanan karqa. Sin embargo nin sumaqta puñusarqa nin kay Pedroqa, manachus yakiniyuq kanman hina, maska atiniyuchus kanman sayk'usqa hina Pedroqa sumaqta puñurikusarqa. Chayrayku nini nin Angeltaq Pedrota waqtawanpuni nin teqerqa nin rich'arayqa nerqallataq nin usqayta hatariy nispa, makisniykipi watasqa cadenasta payllamanta uqllamanta nin urmamusqanku. Chanta Ángel nillarqataq chumpiykita mat'iyukuy, k'utaysniykitapis churaykukuy nispa. Pedro ahinata ruwaqtinta Ángel payta nerqa kunanqa mantoykiwan qhatakuspa qatiway nispa. Pedrotaq Ángel nisqanta qhatatispa payqa lluqsirqa nin. Mayman rirqa kacharichikusqa Ángel ruwasqa musquyninpipis. Nini Pedroqa nin creesqa musquyninpi Ángel kacharichisqanta. Sin embargo, lluqsiytawan rikch'arisqa nin mana musquychu kayqa cierto puni. Señor lluqsichimuwan urqumuwan chay wisk'asqa wasimanta. Chayrayku payqa nin reparakuytawan kayqa takaspa karqa nin iglesia punkuta. Maypichus aska hermanos kasarqanku mañapusaspa pay lluqsimunanpaq. Ahinamanta Marcos takarisqa nin ichari chanta reparakusqa Marcos nispa Juan mana Mariapata wasin rerqa. Chaypitaq aska creyentes tantakusarqanku. Hank'ayqa Pedro nispa nipitaq crey atirqankuchu. Hasta que kicharimusqanku Pedrotaq Ángel ninwan hina nispa yaykurqa cuentarqanku paykunaman. Hermanos, imata noqanchik kay yachanchik. Chay tiempopiqa tukuypis creerqa tata Diospaq atiyninta. Tukuypis repararqa imaynata Diospaq wawasnintaqa tata Dios cuidan ichari. Kay tiemponchispaq kay últimos tiempos pega igual noqanchispis hermanos perseguidos kasani qachasqas kasun Diospaq palabran rayku. Entonces preparakuna tiyan porque Satanás chaytaqa obraspa kanqa. Sin embargo, noqanchik pikunachus creenchis Señor pega confiana tiyan imaynata Pedrota librarqa chay kikinta noqanchikta librawasun ichari makita noqaqa haywarqayki niwanchik tata Dios chayman hinataq librasayki tukuy wañuymanta chayrayku sigimuway nispa. Entonces noqanchikqa chay yachaywan chay conviccionwan kananchik tiyan. Último lección niwanchiki marca de la bestia. Kay último tiempopi munasqa hermano hermana igual kallankata ichari maychus parlarispa karganchik kay libro de Apocalipsis niwanchiki pita noqanchik adorana tiyan creadorta ichari machay bestiatachu nitaq chaylanten kunatachu adorana tiyan verdadero creador ninchikta niwanchik. Sapa ichapis líderes kanchik iglesia manta, pero kaypega imaynata intentangangu ichari munasqa hermano marcaita noqanchikpaqa kay institución sagrada Éxodo capítulo 8:20 nini maychus parlawasan samakuy p'unchaymanta. Samakuy p'unchayqa mana negociakunchu. Día sábadoqa mana negociakunanchu tiyan porque día del Señor. Sin embargo, niwanchik kay libro de Apocalipsis pi imaynataqa Satanasqa kay último tiempopi creechiwasun. Sábado kasqanta domingullata creechiwaspa kasun imaynata Señor ninchik chay tiempopi milagruta ruarqa y libro de Mateo capítulo 12 cuentawanchik imaynata runa karqa nismakiqa ch'aki karqa samakuy p'unchaypi kasarqa Jesús iglesiapi pero kay runata rikuspaqa obraspa karqa milagruta Jesucristo hap'irqa chay ch'aki mak'ita kay chay runapata makinta t'akakapuspa karqa
cuyuspa carga. Entonces tukuy chay tiempo pega gatigachargangu pita Jesucristuta, porque judíos ganirgangu imaynata Señor padiampi samakuy punchaypi chayta ruanga Jesucristuta nerga. ¿Acaso mana allin walejta ruana wauqamasigita samakuy punchaypi? Verdaderamente allin nisqa Señor nincheqa. ¿Acaso gan ovejata wañuy patapi kasaqta mana salvao sichus urmasqa kay oveja yanapanayqitian? Allin sumas ruay yanapay pita wauqimasinchikta samakuy punchaypi. Entonces Satanasqa igual kay tiempopi rikuchiwasun genteta ichari domingo samarikuna p'unchay niwasun. Domingoqa Señor pata, sin embargo yachanchikña ichari Señor niwanchik palabranchikpi haych'aychis mayk'achus nini kay samakuy p'unchayta día sábado kasqanta. Niwanchik kay libro de Éxodopi. Entonces munasqa hermano hermana, aunque mundupis, aunque Satanáspis kay último tiempopi sumaqta ashka tentacioneswan peqtuytapis munasuqtiyki chayqa ama kasuruwaychu. Qanqa sinchisayay Señorpaq palabrampi, sinchisayakuy yachay imaynata Pedro, Santiago, Pablo, apóstoles suma kamachisqanta yachacherqa Señor ninchikmanta. Entonces alguien soldado hina Señor pata noqanchispis Diospaq palabranta waqaychana, Diospaq palabranta kay último tiempopi haych'akuna sonqonchikpi chantapis yachachina runa masinchikman. Chay tarea kasan sapawninchispaq munasqa hermano hermana. Noqawanqa kusqa tinkunarikusun qhipan semana. Ama qunqaychu yachay wasiman kusqa k'askaykamunaykipaq ukmas k'ayta apachimuspa kayri.